Sithando sami. Utshona njani right? Hey ngiyaphela dala. Ngicela lapho ungenzele ukudla dala. Ngilambile yazi ngibuye emsebenzini ngikhathele kanjani? Yazi ngikhathele sithando sami ngibuye emsebenzini ongenzele ukudla dala. Kanti dala ubhizi ngani khona lapha efonini? WhatsApp. Ubhizi ku WhatsApp usenzani ngikutshela ngithi ngilambile ngikongenzele ukudla. So mina mbeki WhatsApp ngenzele wena ukudla. Ngizothiwa uyajola kanti ubhizi nefoni. Manje wenzani? Mhlala ngizothiwa uyajola lapha ubhizi nefoni ngisinga emsebenzini kuba bayantshela abantu ukuthi ungenisa amadoda endlini mangekho mina la. Into yokwenza usikhona. Into engakuthathela nekhaya kuletha lapha egolo ukuzongigolozela la egolo. Ngikhuluma la kanti usukume uyahamba uyaphi. Ngiyakuthetha ngicongenzela ukudla mina phakama uyahamba. Ubuze uthi awukwazi uzenzela yini ukudla? Ngikhathele mina ngibuye emsebenzini ngikhathele manje. Emsebenzini ukhuluma ukudayisa inkukhu. Vela abantu bangitshela ukuthi uthatha umfazi wasecholotsho iproblem. Yeah, uzona ngoba abadoda echolotsho akwazi ukuphanda, akwazi ukusebenzela. Azothatha echolotsho. Azibeke enkingeni. Abantu babengikhuza ukuthi ngingathatha umfazi wasecholotsho abantu bangazi. Namafone egcwele amaphasithi emshadweni. Umoya bani shado njule demoni ayule demoni shado njule demoni awuthembanani shado njule demoni ayule demoni shado njule demoni Ufuna ukuthi mina ngimenzele ukudla. Ulekele ngisuke edlile khona le enyaweni zakhe zenkukhu. 50-50 manje. Bheka manje ikhanda lami linjani lapho umuntu ufuna ukuthi ngimenzele ukudla. Uphilwa yini umuntu utazenzela ukudla yena? Ukusuka kwapha afika edayisa inyawo zenkukhu sokumela aqala ukulokho ebhizi embhobotela la. Yema abantu becholotsho yana. Maci kanti wakhuluma ijaradi lonke sesizwa wena echolotsho kwenzakalani kanti? Hayi luzana sixoxela nje. Ikhona into ekhona. Thini ngikuhlalise khona la. Indaba. Vela amadoda echolotsho ayinkinga. Sesikhuluma iqiniso kahle kahle siseqinisweni. Amadoda echolotsho asonkinga. Kanjani? Alright. Wena nguwe echolotsho ngithi ngiyaxolisa yena ngwenkaya ngithi. Abenkayi baba iproblem. Laba bathunela ukupopota lapha bezenza. Plus mina ngibathandisisi bona bana abantu. Bayinkinga. Uyakwazi ukuthi mazondelana. 1 labana abantu bafuna uzenza bona. Ne? Abana lutho masaka. Yabe vela dayisa inyawo zakhe zenkukhu sebefuna ukutshela kokwenza yenza lokho hayi. Njengayo into zenkukhu buka mina bheka yabona ukuthi ngiyathelela khona pha. Ngcono ngoba uyazithelela. Agriculture. Ya. Una uyabona ngindoda mina ngiyindoda ekwazi ukuthi kuyalinywa kwenziwa into ezinjalo. Hayi khona bonke amasaka. Lelisaka lela. Uthi lisaka. Ayibelisaka lela. Kumele ucabangisise uyabona umuntu. Cabangisa umuntu ozokwenza yonke into yabo ifuna. Angithi umuntu mayefika lapha ebezenza Mr. Right. Kanti lisaka la ngempela. Ngenala lutho. Hayi tshala kancane. Cha khona la uphinde futhi uphinde so. Hayi nani isaka la ngikubo. Manje wena dladla uyini uyoyenza lo mfazi wami la liyahleka yini oyenza la? kanti umuntu awumela ngahleke wena. Uhlula umfazi wakho usufuna ukubuya kimi manje. Uhlala ngisiza bethu ujula lo mfazi wami wena bangitshele ejaradeni ukhathi ibhizi lihleka ngizechayizana. Ushona ngojola labo la. Alright mana utshenze besihlekani. Lesihleka khona ukuthi wena uyindoda engaka ngithi uhamba uye John ulindi uthengisa inyawo zenkukhu wena. Mara somsebenzini inyawo zenkukhu. Umsebenzi inyawo zenkukhu. Yini ngumsebenzi inyawo zenkukhu. Amadoda echolotsho ubona indoda echolotsho. Funa siyamnyanya kurikita ngibonisa ukuthi mbuye enkaya ngurikita into yangempela nguthi ngiyakurikita mina. Awusuke la suka la uyabona ukuthi mina ngiyarikita kwangempela. Mina ngiyarikita manje. Uyazenzisa lo. Awuphekanga something nyana nami ngibe ngisi. Naphela ngiyapheka. Ubona ngesi. Mina ngindoda yangempela manje ngibona khona la. Yamrikita mina lokangazi. wemzukulu weshona la la